Mama Haji Eropendi. Kanggo mimiku Hajanti, wong sing paling emang. Mas Haji Yayang, bos muda Chandra Kirana. Bunda Meme, Papai Handoko sayang, wong sing paling emang. Sahabat saya Mama Naila Sibu Hongko Mama Naila Sibu Hongko Mama Naila Sibu Hongko Kanggo sahabat saya Perjakan akal Nabila Sibu Hongko Naila Mama Naila Langga Mama Naila Mama Naila Sibu Hongko Mama Naila Sibu Hongko sejuta hasrat makas bos sayur pulang kaya sekarang bos sayur batin pulang ucap bos sayur Not Ella, Teteh sama siapa ya?
Dipekot warung tua, dipekot warung tua, dipekot warung tua, dipekot warung tua. Mas Udi sing paling eman, Mas Udi, 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 Mas